Akukuningi kutekiwe emehlweni Jesu Kristo, amen. Hallelujah. Ngiyacela kuvusela tingceke taNkulunkulu babe mthiyane make mthiyane tingceke taNkulunkulu bomake labakhona ngiyavusela natukwe youth ngiyavusela natukwe Sunday school ngiyavusela nakumoya ongcwele enhlitweni yamake eDlamini uvuka lo mhlabeleli athi ngathi khethela uNkulunkulu ngazama kubakhetha bogogo amazange bangisitha ngazama kwababita bakaZulu ngababita ukuthi bangilekelela zange bangisitha ngathatha netinjeti ngathi khulumisa zange tingisitha ngathatha futhi nekuhlalo ngakumbatha kuzange kwangisitha ngathatha ngamagama emajiva ngawagqoka azange angisitha but ukafika eligama lelimelo loludwana lathi lidwala laphakathe lelithi limile ngiyidolo ngiyeni forever sanibonana egameni kaJesu ngingumfana simakatha ngiyakholwa ngakwesigaba ngingibabe ngiyakholwa ngelekelele ngisinzile hayi Nkosi yami kukuningi bazalwane kudekiwe ekhathe enhlitweni yami ngathi khethela asengikhulume kahle ngathi khethela bonke abantu bajike bathi alisekho lelapha insizwa alisekho lelapha intombi alisekho lelapha babe ngathi Nkosi ngicela kulumela sanibonana egameni kaJesu kulathi insuku bazalwane ngiyahamba athi mhlabele siyahamba ngokukholwa siyalizwa izwi enhlitweni nami ngiqhubeka ngamba hayi bazolana kusimnanzi sathana uyavuka uvuka ngetindlela tonke but Jesu anginikela lithemba athi kunelikhala phakathi sanibonana egameni kaJesu engibonga into leyodwa ukuthi anginalutho kodwa nginelifa laphakathe lelingeke latshontshwa ngemasela sanibonana egameni kaJesu asengikhuluma lelivangeli liyamlanza babe sekadidekile sanibonana egameni kaJesu ngiyasaba makeDlamini kampa ngive kahle ukuthi ayisekho lento ngoba laba ebamphana ingasekho laba ebahlabelela ingasekho abaye benda konke bathandaza ingasekho simhlabele ngiphe amandla Nkosi
okuvikela livangeli. Jesu ngingalwoni, ngingaliphoqi. Abaningi base bafika emshadweni, baqala phansi bahlala, baqala batinaka, baqala usiyabashaya batinaka, bathi mina kunakunye ngitikhathela uNkulunkulu. Sanibonani egameni kaJesu. Hayi madoda angethanga lokunye ngidosho ukuthi ngisinzisiwe ngifume eCalvary nabogogo bahlulekile bathi ligama lika Jesu athi mhlabelele ekukuningi empilweni yami kudekiwe ngathi khethela uNkulunkulu angathi khethela ngineroko angathi khethela kunelibandla lonke angathi khethela bangishela tandla angathi khethela bathi balabasha lenqakulindane qhubekeni madoda sekuyokhona but kwemalivangeli hayi bazalwane bangajika lona ngeke lajika noma sekonakele lothi mayisana kusilo lo wathola lona. Inkosi yami ngisengikhuluma songohlala phansi la kuleli vangeli langilanza ngasikahle langilanza kumele ngiyothwasa kumele ngonatha ingadi kumele ngihambe ngetinyawo but Jesu wangilandzela bathi wena ngoba uyagula ukafunzanga but Jesu wangilandzela wathi ngile nemandla liyasinzisa ngime ngalo bazalwane kusambeka abantu labasha akambeka ukuthi ugcoke kahle akambeka ukuthi wathiwe kangqono akambeka ngencima vese khambeka ngemnikati wemabandla asengikutshele mntaka baba ethami ngihambe endleleni engitiva ukuthi kunemavesi nako konke engasanaye Jesu waseNazaretha engesenaye moya ongcwele asengikutshela kambeki mina emachibi ngeke alunge ebantu labathi kangqono ngeke balunge but ngenxa elivangeli lombuso waNkulunkulu manje naphakade.